Good morning, guys. It's May 13. It's very early. It's 8:45 and we have a meeting today at school. So a meeting Naomi about how to teach online, guys. So I will bring you to our meeting today. See you there. Please don't forget to click the subscribe button, and after that, guys, basta napatag motor. After that, guys, pag nakasubscribe na, please click that notification bell na pod, and like and share this video if you like it. Thank you. We're still at the meeting. It's 10:25 already. Wala pa ko tamaho. We're not so we're gonna start now. So guys, tapos na ta sa ato ang meeting. We are now in the house. Ajan, kadika. Look at this. Bulad nila ang saging. Yes. We are done. Mangukay ta. Mga tutag ukay-ukayan. Kay nag-open na daw ang ukay-ukayan karon. First time nga nag-open ang ukayan. So mga tuta sa ukayan, guys. Sumita taog ukay-ukay. Basta na alito ukay-ukay nga shoes. Yes. Pero akong iukayon mga sa hina nga dress pang school. Okay. Jacket time. Apo na akong ginapang pang walking every morning nga jacket. Paborito mo. Ora mang good lang. Manay-nay. Okay guys, nana ta din isa. So okay yan. So yun sa entrance. Tada! Yes. Kanahon na to kadaghan na kay barato karon. Let's go to 10. This is 35 baht. Mga jogger pants. Ayan. Jogger pants. Pakaraan naman niya. Ang bulbulo na, oh. No? Ito daw. Oh, mga lost thread na. Let's go, yeah. More. Let's go more. Let's go more. Ini okay, guys. Mga brand new pero walay brands. Wala ba ka, guys? Kana tag-20 ra na. Yay! Okay. Wala pa ta sa okay-ukayan, good. Nagkan dito sa unahan ng mga okay ba? Kani okay-okay na rin siya. Tag 75, 65, parang medyo mahal man na. Rita sa tag G's. Tag G's, oh. Pero not my time. Okay nga bags. Okay na bags. Mga okay. Okay ba? Kani mga okay. Pero nga po din. Oh, nice, oh. Okay na bags. Okay, brand ano. Diba? Kaya po do. Nanganin mo sa iyong laptop at road school. This is Renoma.
Uncline, Uncline, no? Uncline. Uncline na bag. Hala. Ano ang price there? Nugay ka nagubaon ba? Uncline na bag. Kaya isa kay ducks. Kanang sa ubos ducks. Uncline siya, guys. Wait, tatsa gito? Kailangan lang nyo ni, trapuhan. Pugasan. Nahukan. Para magmukha siyang bag. Diba? Brushan ko naman yung nasa. Kung na daw? Tolay ka po. Kaning ducks. Ani hapon? ตัวนี้แบรนด์ของแท้เลย ครับผมอันนี้เท่าไหร่ครั ตั บ วนี้350 300 ให้300จะลดให้300ผมขายอยู่450 อืม จะให้แค่300 ครับผม เป็นงานเกาหลีนี่ก็เป็นแบรนด์ของแท้หมดเลยดูซิปนะ Yeah, guys. Ang kani daw siya, guys, kaning uncline is 300 baht. ใบไงยี่ห้อนี้ And how about this one? How about the ducks? Uncline Ducks, gapon no? lang daw. งานเราคัดมาคุณ ครับ นางแท้ Ducks. Pila ning ducks, ya? Mga Napag sila Gucci, oh. Pero I think this is fake. Guys, tag-G's lang siya. Shorts. Tinahan ko ano yung shorts. Para partneran ng shirt, t-shirt, pangbalay. Pangbalay na shorts. Pero naon sa nako, ganahan ko ano. Manindot man siya. Ayan. Uy, nindot po din siya nga skirt, oh. No? Nindot og color summer na summer. Spring. Spring siya. Lansa na na. Hmm? Hindi na pagsimba. Ha? Tagulan na rin mong shirt, t-shirt, or blouse, no? Full shirt. G's lang siya, G's. Pero teka lang. Ano attach? Okay, G's. Patay utang din, ha? Kaniya, oh. Ha? 34 daw. Kako, mangko. Iko ni nako, goro. Mga mga shorts. Yung mga pek-pek na shorts. Hala ka! Ayan, guys. So, meron na tayong dalawa. Ito, bibilhin ko. Meron siyang putin. Okay lang yan. Yeah, kana yan. North Face. Kana? North Face? Oh. So, mga blouses. Mga t-shirts. Guys, oh. Yes. Ha? Sabi ko North Face. Hamdream. Hamdream daw ya. So Hamdream. Granham.
Yan, wala pa tayo nakitang dress, but that's okay. So far, meron tayong sa imong shirt, tama ka? Nhưng mà chia bao nhiêu liệu? Họ có 6 chia. Any this one from here. Okay. 10 baht. Hi. And then this one. 100. 100 na. Yeah. Pack 100. 20. No. Sorry. 60 baht. 70. 70. Yeah. ไอ้ลืมข่าวไปลดราคาลงนะ Yeah. ยิ้มนั่นมีแค่ 60. อันนี้ ทีนี้70 ใช่ค่ะ พูดไทยได้อยู่ นิดหน่อย นิดหน่อยอายุคมฟอม คนฟิลิปปินส์ค่ะ อ๋อคนฟิลิปปินส์ คนโกรอันนี้อนุบาลอุบล อ๋อสอนภาษาอนุบาลอุบลเหรออนุบาลอุบล English program EP English program ปอป4 5 6 ป.4 ป.5 ป.6 ไม่หาย รู้จักไหมเนี่ย อันนี้EP program นะคะอันนี้ maybe teacher term นะ ใช่ Teacher Chen นะลูก ก็ตอบที่หลักษาอันนี้ก็ตอบครูที่ว่า Yes. What's your students of name, teacher term น้องเมือง เราเบาจังโมเมนต์เบาไทยเพราะว่าเราเหลือ So guys, naata sa sapatusan, ukay-ukay na sapatos. We are here sa hindi nakakaintindi. Dito tayo ngayon sa ukay-ukay shoes nga na ukay-ukay guys. Tingnan natin yung mga ukay-ukay nila. At saka here it is. Tudung! Okay na shoes. Ito oh. Ito guys. Grabe. Ito, Reebok. Ayan. Reebok. Ayan. Grabe ito. Adidas. Kuya. Adidas. Ayan. May Jordan 1. Ayan guys. Ayan ito. Air Max. Air Max to no? Guys. Wow. Asang ano? Dara. Yes, guys. Yay! Yan. Okay yan, oh. Wow. Pa. Ito. Yan. Ayan, oh. So, meron na siyang ano, parang nanipis na siya. Ayan. Yes. Ito. Nice. It's a KD. Yay! Jordan shoes. What kind of Jordan shoes is this? 7. Jordan 7? Yes. It's a KD. So many. Meron din silang mga Converse, guys. Converse. Yes. And let's find this All-Star. Converse All-Star. Yan. What else they have in here? Adidas. Adidas na Superstar. Yan. Ito malaking size to guys. Ito din. Adidas na Superstar. Yan. Wow. Wow. Naghan guys sila din here. Old. Tagong-ta. Okay, ano. So they have a lot of shoes here. So like this one, oh. Yes, Inka. Guys, this is limited. It says Neighborhood Tokyo. Very clean.
mahal. Super mahal yung brand new. Super mahal yung brand new. Pero, ano na siya, meron na siyang ano, hindi na siya pwede. Ayan. So, they have also here, like this, boots, and shoes na pang formal. Only 350 baht. 350 baht. Pang shoes na formal. At saka yan. 250. Hala. Mauni ang Birkenstock 280 baht. Mauni ganahan ni Maurin no. Wala o palit. Dili na Birkenstock. Dili gani. Pero parehas. Parehong forma. Ho. Ayan. Hindi siya Birkenstock. It's not Birkenstock. So they also have ladies shoes. Like that. Ayan. ไม่เข้าใจเหมือนกัน Kanang Air Force ni guys, nindot kay guys. Kanang soul niya. Okay. Ano yung Jordan 1. What else? Yeah. Nice. Pwede oh. Oh, kana. D-Rose. D-Rose guys. Nindot pa kaayo. Ilang nindot. Go po siya color. Mga 8 US. Meron touch siya guys. So guys, mga ito na ta. Nahuman na ta sa shoes. Wala may napili. Kay mga dago kay siya. It's for men. Usually ang size pang lalaki. And gamay ra kay kog fit. Nindot kay lang kay okay guys. Kaya ano, mga bago pa. Tapos wala pa yung mga tatsang uban. And anyways, we'll go back for more ukay-ukay. Mga ito pa ta sa uban na ano place. As of now, dress at mga gi. Diba? Nindot kay ilang mga shoes na pa dito eh. Mga ano, mga akong pinakaganahan nito mga Converse, mga naman gud akong ganahan. And anyways, let's go to more places guys. It's another sapatusan guys. Look. Yay. Let's see. Ilang sana din he. Ha? Halaya. Kuya po pala niyo. Unsa ni di ba ni Birkenstock? Dili yan. No. Tanaw ko sa mga shoes dito yabe. Go. Wala man na ako nito. Hi, Dr. Martins. Sarika. Yan. Wow. Gwapo po kayo. Punta na daw taon na. เท่าไหร่ครับ คู่ไหนครับรุ่นนี้ผมขายคู่ละ380ครับ 300 300? Sino mo? ของมาจินครับ 300? ครับของรุ่นเดียวมาจิน Oh. Basta. ขายไม่แพง Igo po dali mo eh. 10. ตรงนี้เลย Ni no? Say pa. Cha. Gwapo ini ano. Partneran sa short. Kato akong short gipamalit. Sige. 300. Wala pa yun sir. Hey. Sige lang yun. Saan mo na pagpaanuhan na? Sige. Caterpillar. Ani Caterpillar tao like ครับตัวนี้ขาย900ครับ how long? 600. Oh, 900. 900เนี่ยพวกนี้มัน Anong barat? Balikan pa natin. Ha? Oh. Ayan. Guys, wala kayo siya ano, mas daghan dito sa pikas og mga lindot nga mga ano, panglalaki na mga ganahan nila. Kanila is more ano, so among i-try palito na mo ning ano.
Yes, ang sa ko kadako. 40 gyud. Ano asang ting horon? Ha? Sa Bangkok? Dili ang katong Dr. Martins na ko na dito sa Bangkok. Ano? Ano pa lang daw? Sige. Okay. Sunod na ako. Rapo kayo. Pila daw? 7,000. Guys, 900 baht. In pesos. In pesos, 1,500 only. See? 1,500 guys. Pesos. Dito nandiyan. Oh, sige. Naman tong paganda. Hala. Pagay pa lang daw. Para kay ano po? Kay, sige na. Para kay Ting-Ting. Sa Galaxy? Ano saan ang dot? Sama. Or you na siya. Max. Air Max. Nara tadi sa balay, berte kay inat yun. Grabe, ako ang ano sa inyo ang no. Kani siya, shorts. Shorts. And I think this one would fit me. Dito dahil. Uy. Bilhan mo pa na ano. Tapos ito skirt nga pang-anuhan lang. Partiran namin mo mag-white shirt. Nindot na kayo ni. Diba? Partiran mag-white shirt. Very nice na ni siya. Yes, guys. Dili kayo? Dili kayo? I will try. Kaya wala siya zipper. Good. Ha? Okay. Naide eh. Ada siya zipper. Mag-short lang po. Maghala kayo. Ano lang po eh. Paras na ginugkuan, lawas ni Inday. Yeah, so it would look like this. Katawan. Okay na? Nice kiss siya, guys. Yeah. And this is 10 baht. 10 baht lang siya. Partneran din mo siya t-shirt. 9 baht. And the next one is this. I know, not branded, pero it's okay. Short po di siya, murag short na palda. Brand X siya, guys. Brand X. Short Hello, na palda. tama ka siya, guys. Yan. Diba? 10 baht only. Tapos, to the short. It's a short. Ano nga pag-video ya? And then, I have also shorts na tag 20. Kani siya. Kay same brand na siya, pero balila-ilag color ako ang gipangkuha kay para in case of emergency. Atay puli-pulihan. New. Brand new siya, guys. This is pink. I will not sukod that one anymore. Tapos, this one too. I think this one is small. Saan po Darling, where kay go ba? No. Then no. Ihatagan. Hindot mo na portera o ka ng mga t-shirts. Tapos kani. Black. Nakoy black na pang lakaw sa gawas, guys. Di naman balik-balik ako ang shorts. Tapos isa po is wala ko inani na color na shorts. So very nice. And this is 20 baht, 20 baht, 20 baht. And the most expensive buy that we had today is this. Bagay kayo. Nindot no. Kayo na ako di. And this is the Dr. Martin shoes. Guys. Day. Partner yan dahil. Stick to na dahil. Yan. Dr. Martin shoes. Ayaw ko, ibalik na ito ng pagpila. Dapat ano,
Karon no, mga kuruntong no. Karon video. Mga kuruntang ng mga uso karon. Ayan. So let's try if kasha. Parisig short sa daan. Si darling na lang mag-try, be. Tuyok sila. Ha? Lal. Say, pwede man na piluan. Oo. Dabi. Kapo kay gray in color. Medya sa may baga. Di ba niinit kayo? Di man. Say, kakita mo ka na unsaon pag ano, Yes. pag style sa YouTube. So, yay! Mahal ka siya. We bought it for 350 baht. Actually, gihatag ni ano ni siya tag 360? 380 pero gipahangyo big 30. So thank you so much for coming with me today and check tomorrow. Come back tomorrow for another vlog, guys. Okay, see you and please don't forget to pray for each other. Bye bye.